Ini salah satu contoh root cause analysis kenapa daripada Gmail account dia tak boleh send kepada domain Auto Bavaria untuk apply BMW technician. Okey, bagi aku explain ya. Kau nampak sini ada report berapa dia hopping kan, berapa hopping daripada Gmail account tu ke domain last targeted domain. So during that process dia being filtered, then nowadays everything is in cloud. What happened in the past actually, architecture ni actually dia in house, so they all rely IPVPN to communicate from HQ office, from branch office to HQ office, and then lepas ke luar negara kan. This is one sort of email infrastructure. So aku tak boleh explain lebih sebab I don't have experience in Microsoft email macam Microsoft Exchange macam tu. So aku tak ada experience nak explain benda-benda macam ni semua. Tapi through my experience, if someone expose a secondary email IP address, it will cause a major destruction tau. So email propagation tu tak lepas. It could be dia punya web server dia tak jalan ke, ataupun dia punya hard disk dia fully utilized ke kan. Itu depends. Sebab tu yang set up email server ni, those daripada system integrator. Tapi nowadays diorang rely on Microsoft Exchange. So Microsoft Exchange ni mostly dekat daripada cloud. Through my experience yang lepas-lepas tu, masa sebelum aku meninggalkan negara dan aku work kat overseas, dia punya email propagation tu somehow dia loop daripada dia hopping daripada company dekat sini through Singapore region, and then tak macam mana dia lepas ke overseas. Dia lepas through IPVPN tau. So IPVPN ni dia ada dedicated IP address. So dia bukan rely pada ADSL ataupun Unify. Dia rely pada ISDN line. So ISDN line dia ada macam kita panggil primary telephone line kan. Primary telephone line yang melibatkan PABX system, dan pada certain numbering pada apa kita panggil apa tu, box apa tu yang apa ni, telecommunication distributor box tu yang ada pada lower ground tu, dia akan somehow akan communicate through that phone line. So if this phone line exposed to someone else, it could be destructive to that particular company operation now. That's what happened in the past lah. So ini yang through aku dengar through signal interference pattern changes yang what happened since yang lepas-lepas tu lah. So even diorang rely IPVPN, diorang ada firewall filtered through dekat internet gateway kan. Tapi everything is in house masa tu. Tapi sekarang diorang most rely on apa nama cloud architecture. So I could say cloud architecture dengan costing rely IPVPN, don't know, dari segi costing IPVPN line tu macam ISDN line tu, dia sangat mahal tau. Walaupun dia punya capacity dia capacity data transmit and data transmission dia rendah, tapi dia memang laju gila lah kan. Itu through my experience lah. Aku tak tahulah apa benda yang terjadi pada company yang lepas tu kan. Somehow dia, aku tak tahu, everyone stuck tau. Something is going on. Aku tak tahu kenapa tapi aku suspect something is not right yang lepas tu. Sebab you know, diorang ada primary line, dia ada secondary line. So this primary and secondary line, those yang kerja-kerja apa sistem administrator atau kerja-kerja technician pada company tu memang tahu operation dia macam mana, tapi they never expose. So aku tak tahu kenapa teknologi tu change. Sekarang ni dia orang rely pada public
somehow dia orang sewa cloud architecture untuk lepaskan email architecture tu kan. Tapi kalau kita tengok report email reader tu, dia sangkut kan. Dia sangkut, it could be mailbox dia penuh ke kan, ataupun attachment dia atau email yang aku hantar tu dia tak whitelisted ke kan. Itu yang tak lepas tu kan. Itu pasal it is recommended to send it your cover letter, resume kan, manually instead of rely email. Thanks.